Stefanit ühe kuuma aplausiga ja usume, et Jumal saab midagi põgevat kõnelema läbi tema. Welcome on stage, Stefan and Alice. Thank you very much. Suur aitäh teile. We're going to talk about evangelism. Me räägime täna evangelismist. That's one of my favorite topics. See on ausalt öeldes üks mu lemmikteemasid. After miracle, evangelism is a favorite. Nii et imede järel on evangeliseerimine üks mu lemmiktegevusi. I believe that the only reason what you and me still are on earth today Mina usun, et see põhiline põhjus, miks me täna siin maa peal veel liigume, is because tegutseme, God wants to use us. on see, et Jumal tahab meid kasutada. Otherwise, we will say yes to Jesus and die and go to heaven. Muidu me võiksime öelda lihtsalt jah Jeesusele ja minna taevasse. Because there is no meaning to live on earth if we're not here for a purpose. Sest et ei ole mingit mõtet sellel elul, kui meil ei ole eesmärki. Everything else on earth that is created is for our delight. Ja kõik, mis siin maa peal on ja mis on loodud, on meie rõõmuks. And you and me, we are created to His delight. Ja meie, sina ja mina oleme loodud tema rõõmustamiseks. And He created us to have fellowship. Ja tema lõi meid, et meil võiks olla osadus. And something broke. Ja kui midagi läks katki, And sin came in between us. midagi läks katki ja patt tuli meie vahele. So He lost us. Me kadusime. So He said, I have a plan. Aga ometigi ta ütles, et mul on plaan. So 2,000 years ago, He executed a plan and He sent His Son Jesus Ehk siis 2000 aastat tagasi tema plaan läks käiku, et ta saatis Jeesuse Kristuse. to bring us back into His fellowship and relation. Et me võiksime olla taastatud suhtesse taas temaga, And Jumalaga. to bring the whole world back. Ja tuua kogu maailm osadusse temaga. So you and me, we are very important in the eyes of God. Seega sina ja mina oleme väga tähtsad Jumala silmis. We are the key people in His plan. Me oleme võtmeinimesed tema plaanis. You know, Jesus said, a greater thing than I do, you will do. Ja Jeesus ütles, et me teeme veel suuremaid asju, kui tema tegi. And that's right amazing when you think about it. Ja see on päris hämmastav, kui sa mõtled selle peale. Jesus said, I will save you Jeesus ütles, ma päästan teid. and you will get your name back in the book of life. Ja teie nimi siis kirjutatakse eluraamatusse. And then I will send you the helper. Ja siis ma saadan teile abilise. Myself as a spirit in your spirit. Iseenda vaimu kaudu teie vaimu. So He sent the Holy Spirit. Nõnda ta saatis püha vaimu. And when you receive the Holy Spirit, you will go to the end of this world. Aga nüüd, kui sa said püha vaimu ja saad püha vaimu, siis sa lähed maailma otstesse. And you will be my disciples and my witnesses. Ja teist saavad minu jüngrid ja minu tunnistajad. So, what is greater thing than Jesus did? Seega, mis on kõige suurem tegu, mida Jeesus tegi? When Jesus walked on earth, He went to one place at a time. Kui Jeesus kõndis maa peal, siis ta läks ühest kohast teise. And if you were not at home when He came to your city, you have to wait to next time. Ja seal ta suutis olla ainult ühes kohas korraga, et kui siin sel hetkel ei olnud kodus, kui tema oli sinu linnas, sa pidid minema ise kuskile mujale talle järele. He was walking from one place to another. Nii et ta liikus ühest kohast teise. And He was preaching and he was healing everybody who was under the power of the devil. Ja nõnda ta siis jutlustas ja tervendas igaühe, kes oli saatana poolt vaevatud. One place at a time. Ühes kohas korraga. Walking up and down the nation of Israel. Siis kõndides erinevatest Iisraeli inimeste juurest, erinevatest linnadest ühest teise. And He found His disciples. Ja ta leidis selle teekulani jüngreid. He chose 12 men. Ta valis 12 meest. He lived with them. Ta oli nendega koos kogu aeg. You know, the whole gospel is so simple. Teate, et see evangeelium on tegelikult nii lihtne. Jesus got birth into this earth Jeesus tuli siia maa peale, as you and me. täpselt nii nagu sina ja mina, ta sündis. Naked. Without Alasti, nothing. ilma milleta. And He did the first scream. Ja karjus ka nagu beebi, He kui was a ilmale tuli. baby. Ta oli beebi, väike laps. He started to talk. Ta alustas samamoodi oma kõnesid niimoodi poollallisedes. He started to crawl. Ta hakkas roomama. He started to walk. Ja siis õppis He kõndima. started to say mama. Siis õppis ära esimese sõna, ema. He started to Sunday school. Siis pühapäevakoolis. He went to preschool. He went to preschool. You know, to kindergarten. Läks nii-öelda lasteaeda, eelkooli. He started the general school. Siis läks veel edasi järgmise astme He kooli. became 7 years old. Sai ühel hetkel 7-aastaseks. He lived your life. Elas sama elu nagu Every day sinagi. He lived your life. Iga päev ta elas sama elu. He got 12.
siis ta sai 12-seks, He got a teenager. siis ta sai teismeliseks, He got his first motorbike. siis ta sai oma esimese mootorratta. You see, every day he lived your life. nii et seda elu, mida sina elad, elas tema He has samamoodi. his dreams. Päev-päevalt tal olid unistused. But you know, everything he was doing was exactly what you are doing, vaata, see, mida ta tegi, oli täpselt see, mida sina teed. with one exception. ühe väikse erandina. He didn't sin. ta ei teinud pattu. Where you did wrong, he did right. siis kui sina tegid valesti, siis tema ei teinud Where you nii. thought wrong, he thought right. kui sina mõtlesid valestid mõtteid, tema mõtles õigeid Where you mõtteid. reacted wrong, he reacted right. kui sina reageerisid valesti, tema reageeris õigesti. He lived every single day of your life. nii et ta elas täpselt samamoodi igat päeva, nagu sinagi elad täna. But he didn't sin. aga ta ei teinud pattu. The rest was the same. kõik muu oli sama. So everything you are meeting today, he met. nii et kõik see, millega sina silmitsi seisad täna, tema Everything seisis you are nende samade asjadega. facing. kõik, mis on su elus, He faced, tema oli ka silmitsi nende samade but asjadega. he didn't sin. aga ta ei teinud pattu. This is amazing. see on hämmastav. If you think about it, kui sa mõtled selle peale, he lived your ta life. elas sinu elu. He became 18. ta sai He 18-seks, became an adult, ta sai täiskasvanuks, but he didn't sin. aga ta ei teinud pattu. For 30 years, he was living your and my life. 30 aastat elas ta sama elu nagu sina ja mina, Every single day, igal päeval, but he didn't sin. aga ta ei teinud pattu. So after 30 years, he said, now I lived your life. After 30 years, he said, now I lived your ja life. pärast 30 eluaastat ütles, ma olen elanud sinu elu So now I will show you how you can live my life, he ja said. nüüd ma näitan sulle, kuidas sina saad elada minu elu. So after 30 years, he stepped over, starting to teach us his life. nii et pärast 30. eluaastat tuli ta välja teise plaaniga, hakkas õpetama, kuidas elada tema elu. So first 30 years, he lived your life. nii et senimaani ta elas sinu elu. Next 3 Kasvas nagu years, me he kõik. said, now I will show you how you can live my life. ja siis hakkas ta õpetama, kuidas me kõik võiksime elada tema elu. So he got baptized. nii et ta sai ristitud. That's what you do when you go from one life into another life. see on see, mida tehakse, kui asutakse ühest elust teise ellu. You get baptized. sa saad ristitud And then you start live his life. ja siis sa hakkad elama tema elu. So he went for 3 years, nii et need 3 aastat, kui ta käis, showing everybody how we should live. näidates ja õpetades kõiki, kuidas me peaksime elama. When this happened, don't get angry, do like this. kui nii juhtub, ära saa vihaseks, tee nii. When somebody says this to you, this is how you take it. ja nüüd, kui keegi ütleb sulle niimoodi, siis kohane sellele vastata on sellisel moel. If you need finances, this is what you do. ja kui sa vajad läbimurret oma finantsidest, siis on need asjad, If mis you sa pead need tegema. provision, this is how you think. kui sa vajad visiooni, siis see on see viis, kuidas sa peaksid mõtlema. So he destroyed the old way of thinking and gave us his new way of thinking. nii et ta muutis siis ära meie kõigi mõtlemise ja andes selle asemele enda mõtlemise. For 3 years, 3 aastat he showed us to live his life. õpetas ta meile, kuidas elada tema elu. Then he said, now you are ready. ja siis ta ütles, nüüd sa oled valmis. Now I'm going to pay the price for this. ja nüüd ma maksan selle hinna. Forever, I'm going to crush your enemy. ja alatiseks ma purustan teie vaenlase. And he went up on that cross ja ta läks ristile and he paid the price. ja ta maksis selle hinna. All the sicknesses was put on him. ja kõik haigused pandi tema peale, Not some of them. mitte osaliselt. Even your favorite sickness was put on him. isegi sinu lemmikhaigused on asetatud tema peale, Because we have favorite sicknesses. sest teate, meil on lemmikhaigused. Yeah, you know, my back is paining again. no sa tead, minu seljakene valutab taas. And then everybody has to listen to that. ja siis kõik peavad kogu aeg seda kuulama. Yeah, my favorite sickness. minu lemmikhaigus, minu Oh, selg. the weather is changing. I can feel it. ilm on muutumas, ma tunnen seda oma jalas. You don't feel anything. It's the devil trying to kuule, get sa ei you tunne sick. mitte midagi, see on see vaenlane, kes tahab sind haigeks teha And kogu aeg. Jesus said he took that on the cross. ja Jeesus ütles, ta võttis selle ristile, So you always can feel good weather. et sa võiksid alati tunda head ilma. He paid the price. ta maksis hinna, He took all your sins ta võttis kõik sinu patud, upon himself. võttis enda peale, So you can live et sa võiksid elada, and don't have to die. et sa ei peaks surema. And he became poor. ja ta sai vaeseks, So you might have everything you need in life. et sina saaks kõik, mida sa selleks eluks And I can vajad. read my Bible 1,500 times up and down, in and out. He never did anything else. ja 1500 korda ma võin lugeda seda piiblit edasi-tagasi ja kõik, mis ta tegi, on seal Only öeldud. 3 things he did. ja põhiliselt tegi 3 asja. He died so you can live. ta suri selleks, et sa võiksid elada. He took your sicknesses so you can be healed.
ta võttis ära sinu haiguse, et sa võiksid And olla he terve. became poor so you might be rich. Ja tema sai vaeseks selleks, et sina võiksid saada There rikkaks. is no other thing in the Bible. Ega seal piiblis suurt midagi polegi. If people say something else, they are lying. Ja kui inimesed räägivad midagi muud, siis nad So valetavad. when I meet people who's angry at Jesus, I say, what are you angry for? Ja kui ma kohtan inimesi, kes on tigedad Jeesuse peale, siis ma küsin, et kuule, mille peale sa õieti tige oled? Which part of him makes you upset? Mis osa piiblist sind siis nii väga ärritab? Is it that he died so you can live? Kas see, et ta suri sinu eest, et sa võiksid elada? Is that a problem for you? Kas see on sinu jaoks probleem? And they say, no. Ta ütles, et ei. So then it must be that he took your sicknesses. No kuule, kas sa vihastad sellepärast, et ta võttis ära sinu haigused? So you don't have to be sick. Et sa ei peaks olema haige? Is that a bad thing? Kas see on siis ometi nii halb asi? Of course not. No muidugi mitte. Then it must be that he became poor. Okei, no see on siis see osa, et ta sai vaeseks sinu eest. So you might have everything you need in life. Et sina võiksid saada kõik, mida sa selleks eluks vajad. No, Ei, he didn't do anything else. no mida muud? Tell me something else that he did. No ütle siis, mis sind nii ärritab? Yeah. No, So I said, if he did that for you, kui tema tegi seda kõike sinu heaks, don't you believe that you should know him? kas sa siis ei arva, et sa tegelikult võiksid teda väga lähedaselt tunda? Because the rest is just a lie. Sest muu on kõik jama. I know him. Ma tunnen teda. He didn't do something else. Ta ei teinud mitte midagi muud. And then I lead them to the Lord. Ja siis ma juhatan That's how inimesed easy it issanda is. juurde. Ja see on tegelikult He see, lived kui your lihtne life. see on. Ta elas sinu elu. And then he showed you how you can live his life. Ja siis ta näitas sulle, kuidas sa võiksid elada tema elu. And then he paid the price so you can live his life. Ja siis ta maksis selle hinna, et sul oleks suutlikkus elada tema elu. And he's coming back. Ja siis ta tuleb tagasi. And he told us to go with this message to the end of the world. Ja siis ta ütles, et selle sama sõnumiga me peaksime minema maailma äärteni. So how do we do that? Kuidas me seda teeme? That's my topic of this workshop. Ja selles töötoas, sellest ma tahangi rääkida I teile. just get a little bit carried away when I'm speaking about him. Kui ma sellest räägin, siis ma lähen nii äksi täis. Because there's power in Sest this. vägi on selles. It's a living word. Sellepärast see sõna on elav. I was in Australia 2 months ago, 2 kuud tagasi ma olin Austraalias, in Brisbane, Brisbane'is. and we had a revival meetings. Ja meil oli siuksed äratusteenistused And a seal. lady came to the front and I prayed for her. Ja naine tuli ette ja ma palvetasin ta I said, pärast. there is something with your stomach. God is healing you right now. Ma ütlesin talle, et kuule, midagi on sinu kõhuga viltu ja Jumal And then tervetab I sind went just on. nüüd. Ja siis ma läksin edasi. And I forgot about her. Ja ma ise unustasin ära selle palve. 3 days later, the pastor called me. 3 päeva hiljem pastor And helistas he mulle was shouting. ja ta lausa He hüüdis. said, Dad, you remember the lady you prayed for? Ja seal telefonitoru otsas, kas sa mäletad seda naist, kelle eest sa She palvetasid? just had a surgery 1 month before. Tal oli olnud just operatsioon 6 aega They tagasi. took away 2/3 of her stomach Nad arstid võtsid ära 2/3 tema kõhust and the liver. ja siis The liver. maks. And when you prayed, everything came back. Ja kui sa palvetasid, kõik tuli tagasi. I didn't even know. Ma isegi ei teadnud I sellist said, God asja. is doing something now with your stomach. Be healed. Ma lihtsalt kogesin, et Jumal teeb praegu midagi sinu And I kõhus went on. ja ole terve. Ja siis ma There läksin was another edasi. girl in the meeting. Koosolek oli veel üks I said, tüdruk. there's somebody here, God is healing your left leg. Ja ma kogesin, et siin ruumis on keegi, kellel And Jumal then I parandab forgot parema about jala. it. Vasaku jala. In the end of the meeting, a young girl came up with me with some plastic things. Ja siis tuli üks tütarlaps mingisuguse plastikvidinaga üles. She said, she was 25 years old. Ta oli 25-aastane She said, I'm born with one shorter leg. ja ütles, et ma sündisingi niimoodi, et mul on üks jalg And lühem. it's 5 centimeters shorter. 5 sentimeetrit erinevus. So when you said that somebody's happening with the left leg, my leg grew out. Ja kui sa ütlesid, et kellelgi vasaku jalaga toimub midagi, siis mu jalg kasvasid So jalad now kasvasid I'm sama limping on the pikkuseks. other side. Nüüd ma lonkan teiselt poolt. So I don't Teisest need this jalast. plastic anymore. Aga nüüd ma seda plastikut enam So ei I want to vaja. give it to you, she Ma tahan said. selle sulle anda. So I took it with me Ma home. võtsin siis koju endaga selle. This is power. See on vägi. This is evangelism. See on evangelism. So what is evangelism in your life? Mis on evangelism sinu elu First of all, jaoks? we need to learn something Kõigepealt me peaksime õppima midagi. that Jesus says. Et Jeesus And he ütles says in the book of John, ja Johannese evangeeliumis and from verse 45, 45. salmis, he said, and for the, can we have some more light here? My eyes are so good. you need a prayer? Yeah, I need a prayer. Yeah, let's see here. Let's see here, yes. As for the person who hear my words but not keep them, Which was it? yeah, I started in 42, huh? Nii, 42. salmis, see on siis Johannese evangeelium 12:42. No, 47 I started, sorry. 47. But for those
persons who hears my word but not keep them, ja kes iganes mu sõnu kuuleb ega pea neist kinni, for I do not judge him. selle üle ei mõista mina kohut. I do not judge him. Ma ei mõista kohut tema üle, selle üle. For I did not come to judge, Sest ma ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, but to save. vaid maailma päästma. Think about it. Mõtle korra selle peale. Jesus said, if you don't do what I tell you, I don't judge you. Jeesus ütleb, et isegi kui sa ei tee seda, mida ta ütleb, ta ei mõista su üle kohut. Because I didn't come to judge. Sest et ta ei tulnud maailma üle kohut mõistma. I can't judge. It's not my duty. See ei ole minu kohus He said, kohut because mõista. the word I was speaking, I only said what my Father told me to say. Ja sealt samas öeldakse ka, et ma ütlen ainult seda, mida isa mul on öelnud öelda. I didn't speak out of myself. Ma ei ole rääkinud välja iseenesest Because I asju. didn't come to have an opinion. Sellepärast, et ma ei tulnud siia lihtsalt arvamust I avaldama. just come to save you. Ma tulin teid lihtsalt päästma. To pay the price for your Et sins. maksta hinna teie pattude eest. So I didn't have any opinion. Seega ma lihtsalt ei tulnud arvamust I avaldama. didn't say something I was inventing. Ma ei rääkinud teile midagi, mille ma siin oleks koha peal leiutanud, I came because my Father sent me. aga ma tulin sellepärast, et mu isa saatis And I mind. only told you what he told me to say. Ja ma lihtsalt ütlesin teile seda, mida tema ütles, So ma peaksin if you ütlema. don't follow that, I don't judge you. Seega isegi kui te ei järgi mu sõnu, siis ma ei mõista teie üle kohut. Because I didn't come to judge. Sest et minu ülesanne ei ole kohut mõista. But he says, Aga ta ütles, on that day, aga ta ütles sellel päeval, on that end time day, sellel aegade lõpupäeval, you will judge yourself mõistate te ise enese üle kohut. in relation to those words I spoke. Nende sõnade valgel, mis ma olen teile rääkinud. Before that, there is no judgment. Aga enne seda ei ole mingit kohtumõistmist. So Jesus don't touch you. Jeesus ei mõista sind hukka, He only loves you. ta armastab sind. Doesn't matter if you're a sinner or not, he loves you. Vahet ei ole, kas sa oled pattu teinud või mitte, ta armastab sind. He didn't die for the Christians. Ta ei surnud lihtsalt kristlaste eest, He died for the sinners. ta suri patuste eest. It didn't say that he was the friend of the Christians. Sõna ei ütle, et ta on ainult kristlaste He sõber, was the friend of the sinners. vaid ta ütleb enda kohta, et ta on patuste sõber. We have to understand this. Me peame mõistma seda erinevust. Jesus has no problem with sinners. Jeesusel ei ole patustega mingit He loves probleemi. them. Ta armastab neid. He eat with them. Ta sööb koos He nendega, go to party with them. ta läheb He go to peole wedding with nendega, them. pulma nendega. He was their friend. Ta oli patuste sõber. Are you the sinner's friend? Kas sina oled patuste Oh sõber? no. Oi, I go to church. mina käin Yeah, Püha how Rahva many kirikus. sinners do you find in church? Mitu patust sa leiad kirikus? How many sinners are you sitting with in church and talking? Mitme patusega sa seal kirikus istud ja nendega juttu ajad? You don't even bring your own sinner friends to church. Sa ei too isegi omaenda patuseid sõpru kirikus. So who do you speak to in church? Kuidas sa siis räägid kirikus? You don't find them there. Sa ei leia patuseid kirikust. But church is actually the best place for a sinner to be. Aga kirik on kõige parem koht, kus patune võiks olla. The problem today is not preaching. That's easy. Kõnelemine, jutlustamine ei ole tänaval mingisugune küsimus, see on The lihtne. problem is to get people to listen. On palju keerukam saada inimesi kuulama. So why always so focus on the message and we don't work on the way to make them listen? Seega, miks me näeme nii palju vaeva selle sõnumiga, kui ta ei tööta selle kallal, kuidas saada inimesi kuulama? 90% of my friends are not Christians. 90% mu sõprastes ei ole kristlased. 90%. 90%. And for me, that's normal. Ja minu jaoks on see normaalne. They call me about everything. Nad helistavad mulle ja räägivad igasugustest asjadest. They call me about everything. No igasugustest. And I talk to them about everything. Ja ka mina räägin nendega kõigest. And then when Jesus is looking for them, they come to me. Ja kui Jeesus kutsub neid, siis need sõbrad teavad, et nad saavad tulla minu juurde. Because they know that Jesus has an address. Sest et nad teavad, et Jeesusel on aadress. And if I want to meet him, I go to Stefan. Ja nad teavad, et kui nad tahavad Jeesuse kohtuda, siis saab minna Stefani juurde tema kaudu. What address does Jesus have in your city? Aga sinu linnas, mis aadressil asub Jeesus sinu linnas? When sinners want to meet Jesus, what address do they think of? Where do they go? Kui patused tahavad kohtuda Jeesusega, millisele aadressile nad lähevad? Will they try to call the expedition on a church that's closed 5 days in a week? Ja kui nad nii-öelda tahavad kogudusega ühendust võtta ekskursioonile koguduse suunas, mis on 5 päeval nädalas üldse suletud, Or will they knock on your door?
kas nad otsivad, kraabivad seal või koputavad sinu ukse taha? Hey, is Jesus home? Halloo, kas Jeesus on kodus? I want to speak to Jesus. Ma tahan rääkida Jeesusega. Is he home? Kas ta on kodus? That's the way. See on see viis. When sinners start believing that Jesus lives in your home, Patused peavad saama selle võimaluse uskuda, et Jeesus elab sinu kodus. then you will be called the friend of the sinners. Ja siis hakatakse sind kutsuma patuste sõbraks. This is how we need to think. See on see viis, kuidas me peaksime mõtlema. If Jesus don't judge them, Kui Jeesus ei mõista nende üle kohut, why should we? miks peaksime meie seda tegema? Oh, I know what you did. No ma tean, millega sa hakkama sai. Jesus said, who cares? Jeesus ütleb, pole vahet. Stefan, relax. Stefan, rahune. Give them a break. Anna neile aega, anna They are lase neil olla. sinners. Nad on patused. What do sinners do? Mida patused teevad? Huh? Halloo? What do sinners do? Mida patused teevad? They sin. Nad teevad pattu. Not one time, not two times, all the day. Ja mitte ainult 1 või 2 korda päevas, If kogu I aeg. was a sinner, I would be the best sinner. Tead, kui mina oleksin pattuna, ma oleksin ilmselt selles osas kõige parem. Why shouldn't I? Miks ma ei peaks I'm olema? a sinner. Ma olen pattuna. I'm supposed to sin. Ja minu patused teevadki pattu, see on If I would normaalne. be a bank robber, I would be the best bank robbery. Kui ma oleksin pangaröövija, siis ma oleksin ka selles parim. I would go for the biggest banks Ma läheks kohe kõige suurema panga kallale. because the other wouldn't trick me. No need väiksed pangad ei huvitaks mind üldse. If I was a sinner, I would go for the worst sins. Ja muidugi, kui ma oleksin patuna, ma läheksin teeks kõige räigemat Why pattu. shouldn't I? I'm a sinner. Miks ma ei peaks tegema, kui ma olen If pattu? I'm a football player, I go for the world champion. Ja kui ma olen jalkamängija, siis ma lähen kohe maailma meistrivõistlustele. Why shouldn't I? Miks ma ei peaks? If I'm a sinner, what do I do? Kui ma olen patune, siis mida ma teen? I sin. Ma teen pattu. We have to understand. Me peame mõistma seda, Sinners are et sinners. patused ongi They patused. sins. Nad teevadki Their pattu. thoughts are sinning. Nad teevad pattu Their mõtetes. actions are Nad sins. teevad pattu Their tegudes. plannings are sins. Nende plaanid on seotud patuste tegudega, Because they are sinners. sest nad on patused. And Jesus came and he died for them. Ja Jeesus tuli ja suri nende eest. And he said, first of all, I don't judge them. Muide, mina ei mõista nende üle kohut. I don't judge them. Ma ei mõista nende üle kohut. So I can be with the sinners and I can be their friend. Seega mina võin olla koos patustega ja võin olla ka nendele sõbraks. That's why they listened to him. That's why they listened to him. Ja sellepärast nad teda kuulasidki. My friends call me and say, Stefan, why are you not speaking like everybody else in church? Ja mu sõbrad helistavad mulle ja küsivad, et Stefan, et miks sa ei räägi nii, nagu teised inimesed I kirikus said, I don't räägivad? know. Ma ütlesin, ma ei tea. It's their problem, not mine. See on, miks nad teisiti räägivad, Ask on nende them probleem, if mitte you minu. wonder. Küsi nende käest, miks nad Because ei I räägi nii only know nagu mina. this way. Sest mina oskan rääkida ainult seda selliselt, nagu ma oskan. So when I meet sinners, Seega, kui ma kohtun patustega, I know who they are. siis ma tean täpselt, kes nad on. There are no sins that will surprise me Ja mitte ükski patt ei üllata mind. because I know they're sinners. Sest et see on elementaarne, nad ongi ju I patused. used to be a sinner, Mina olin ka patune, but I met Jesus. aga ma kohtasin So I Jeesusega. stopped sinning. Seega ma lõpetasin patustamise. And if I sin, I ask for forgiveness. Ja isegi kui ma olen teinud pattu, siis ma olen palunud andeks. But they are still sinners. Aga nemad on endiselt patused. So how do we reach sinners? Seega, kuidas me jõuame patusteni? Do you think they will believe that you're so cool so they will come to you? Kas sa tõesti arvad, et nad tulevad sinu juurde sellest, et sa oled nii lahe tegelane? You think that? Arvad sa nii? What do you think the neighbors thinking of you? Mis sa arvad, mida sinu naabrid sinust arvavad? You lived there for 15 years, but you never invited him for barbecue. Sa oled elanud seal kohas 15 aastat ja pole kunagi kedagi isegi grillima kutsunud. But you want him to come to church. Aga sa tahad, et tuleks kirikusse. It's like you're having an office. Yeah, come to my office, I meet you. Seega see on nagu kontoriga, et kuule, et tulema kontorisse ja Church is not the meeting place. ega kirik ei olegi kohtumispaik. Your life is the meeting place. Sinu elu on kohtumispaik. That's how you reach people. See on see viis, kuidas sa jõuad inimesteni. That's how you meet them. See on see viis, kuidas sa nendega That's how kohtud. you stretch out for them. Ainult selliselt sa ulatud nendeni välja. I mean, I have so many experiences how revivals start by reaching out to sinners. Tead, mul on nii palju kogemus, kuidas ärkamised on saanud alguseks sellest, kui ma olen sirutanud välja patusteni. I told the other day how I did my first big crusade. Ma rääkisin siin ühel päeval, kuidas ma tegin oma esimese suure krussaadi. I went to Indonesia Ma läksin Indoneesiasse and I was putting up my first one. I was so nervous and afraid.
Nervous and afraid. ja esimest korda, kui ma seda tegin, ma olin nii närvis, ma kartsin. And it was only Muslims there. Ja need, kelle juurde ma läksin, olid kõik I didn't think about it before I went. moslemid. Ja ma ei mõelnud paljugi selle peale, kui ma sinna läksin. Hundreds of millions of Muslims. Aga 100 miljonid moslemid. And I was going to put up a big crusade in the middle of the city. Ja ma lähen ja olen korraldamas sellist suurt krussaadi keset linna. So I printed 50,000 big posters. Nii et 50 000 suurt postrit ma trükkisin välja. And I printed 250,000 handbills to hand out. Ja 250 000 flyerit, mida välja jagada. And I had big banners over the streets. Ja üle tänavatel olid kõik suured reklaamid. I went to television and I went to radio. Ma olin nii teles kui raadios. And I had my money with me to pay for all that. Ja mul oli raha, et selle kõige eest ka ise maksta. That was the first time I'm going to put up a crusade. Nii et see oli esimene siis selline krussaad, väljasirutus, mille ma And I thought korraldasin. this is a way to do it. And you fought. Ja. Yeah, Ja this siis- is a way to do it. Ja I see on thought. see viis, kuidas seda teha. So I went there. Nii et ma tegin seda. But the Christians in the city, Aga linna kristlased, they were afraid for the Muslims. nemad kartsid moslemeid. They said, we can't help you. Ja nad ütlesid, et me ei saa sind kuidagi aidata. They will beat us up. Nad löövad meid maha. We don't go to the Muslim areas of the city. Meie küll ei lähe sinna moslemi piirkondadesse But I selles said, I linnas. can give the flyers to the Christians Aga ma ei saa ju anda flyerid kristlaste kätte because I sellised. came for the Muslims. Sest et ma ei anna neid kristlastest, ma tulin So I moslemite said, how juurde. shall I do? Ja 50,000 posters to glow up on poles, it's a lot. nii et 50 000 postrit igal pool üleval üles liimides on suur töö. So I went out one night and it Seega- was 3 nights to the festival, to the crusade. Seega ma läksin siis välja ühel õhtul, kui oli jäänud 3 õhtut festivalini. And I tried to put up posters. No ja siis ma kleebin seal neid postreid. Only me is not fast. Ja tead, kui ma seda üksi tegin, siis see So I ei said, I lähe have to do kiiresti. something. Aga ma mõtlesin, ma pean midagi tegema. So I find a group of Muslim hooligans in the middle, 2 o'clock in the night. Nii et kell 2 öösel ma leidsin ühe pundi siis moslemlastest pätte. A gang Ühe gängi. of Muslim fighters, you know. Because need moslemist kandid, And siuksed they were kurjad playing tegelased. Guns N' Roses and they were dancing and shouting, you know. Nemad seal hüppasid ja mängivad relvadega ja So I went up to karjuvad. them and said, hey, I'm cool. No, I didn't. Ma ei läinud, ma mõtlesin algul, ma lähen nende juurde ja teen hästi lahedat nägu, aga ma ei teinud seda. I went up to them and said, hey, I'm from Sweden. I'm here with miracles. Aga siis ma ütlesin, et kuulge, et mina olen Rootsist. Ma läksin nii, et ma olen Rootsist ja ma teen imesid. And I'm looking for tough guys who can help me with this mission. Ja ma vajan siukseid kõvasid tegijad, kes aitavad mind sellel missioonil. And I have an offer to you. Ja mul on teile üks pakkumine. You help me for 3 nights. Aidake mind 3 õhtul. I will pay all your cigarettes, Ma maksan kõikide teie suitsude eest, all your food, kogu teie toidu eest. and you have to do the job for me. Aga te peate tegema tööd minuga. And they say, yes. Nad ütlesid jah. So first I have to buy cigarettes for everybody. No nii, esimene asi, mis ma olin, ma läksin That's a ostma good, kõigile that's a suitsu. good evangelist. No see on üks hea evangelism. I don't tell that in churches, you know, only here. Ma kirikutes ei räägi sellest So ainult for siin. 3 days I was buying cigarettes. Every hour I have to buy cigarettes. Nii et 3 päeval enne üritust, siis ma muudkui ostsin igal tunnil sigarette. And they went all night, they put up posters. Ja nemad siis ustavad läksid ja panid postreid välja kõigil Cigarettes and õhtutel. pizza. Nii et suitsud ja pitsa. And for 3 nights, 50,000 posters up. Ja 3 õhtuga pandi üles 50 000 plakatit. And in the daytime, we went to the markets. Ja siis päevasel ajal me läksime turgudele. And I was buying cigarettes. Ma jälle ostsin suitsu. And they gave out all the handbills. Ja nemad jagasid vastu siis flaiereid. And if the Muslims say, no, 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 we don't want. If the Muslims say, no, 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 we don't want the handbill. Ja kui keegi moslem ütles, et ei, et me ei taha seda flaierit, me ei võta vastu seda. They say, you take one. Tead, võtad küll. I got all the flyers out Nii et kõik flaierid läksid välja. because they were not afraid. Sellepärast, et need gäng ei kartnud. If they didn't open the door, they opened the door to the house and say, here's a flyer. Nii et kui gängile ust ei avatud, siis nad rebisid selle lahti ja sundisid seda flaierit vastu And võtma. on the flyer it said, the blind will see, the deaf will hear, and the lame will walk. Ja flaieril oli kirjas, et kurdid kuulevad, pimedad näevad ja jalutud kõnnivad. And they forced the whole city to come. Ja nad sundisid siis tervet linna tulema sinna And I was paying krussaadile. cigarettes. Ja mina muudkui maksan suitsude I eest. said, Jesus, forgive me. Ma ütlesin, Jeesus, anna mulle andeks. And then we started a crusade. Ja nii me alustasime krussaadiga. And the first night, Ja esimesel õhtul it was amazing. see oli hämmastav. I went there because I was the speaker. Ma muidugi läksin sinna, sest et ma I have olengi to kõneleja. undress and go, and I said, what shall I say? Ma olen ilusti riides ja mõtlen, et no mis ma nüüd neile ütlen. And they announced me, and I was running up to a big platform.
no ja mind siis kutsuti esile ja siis ma lippan sinna platvormile, suurele lavale. And on my way up, a lady stopped me. Aga kui ma olin just liikumas teel üles, üks naine peatas And mind she started to touch me. ja ta hakkas mind nagu I said, puudutama. hey, I'm married. Ja siis mõtlesin, kuule, vaata, et mul on sõrmus sõrmes, ma olen And she abielus. spoke to me in perfect English. Ja ta rääkis minuga perfektses inglise She said, keeles Stefan, you are good. ja ütles mulle, et Stefan, sa oled hea. I know you. Ma tunnen sind. I said, you know me? Sa tunned mind? Yes, but in this city, Jaa, aga selles linnas it's me, Lucifer, who has all the power. on minul Lutsiferil kogu vägi. That's how it all started. Nii algas kõik. My first crusade, Minu esimene krussaad. I paid cigarettes Ma maksin suitsude eest and I spoke to the devil. ja ma rääkisin üks-ühele saatanaga. That's a good start, huh? Kas pole hea algus? And I was so afraid. Ja muidugi ma hakkasin kartma. So I ran up on the platform Nii et ma jooksin lavale and I started to preach. I was shouting, ja ma hakkasin kõnelema valjuhäälselt, I hüüdsin. have a wonderful message tonight. Mul on teile imeline sõnum täna õhtul. Jesus will heal people. Jeesus tervendab inimesi. Because there were 40,000 Muslims in front of the platform. Sellepärast seal oli 40 000 moslemit ümber selle lava. 40,000. 40. 40. 40 000 moslemit. And I said, where did they come from? Ja ma mõtlesin, et appi, kus nad kõik on tulnud. From all cigarettes. Kõik tänu suitsudele. From all cigarettes. Vägev. So I guess I paid 40,000 cigarettes and I had 40,000 Muslims. Järelikult ma vist maksin 40 000 suitsu eest ja sain vastu 40 000 moslemit. So I continued to shout. Nii et ma siis jätkan And karjumast seal. suddenly there was a family standing behind me. Ja äkitselt seisab perekond minu And they selja were taga. crying, a Muslim family. Üks moslemi perekond. And I said, so who let them out on the platform? Ja nad seisavad minu kõrval laval ja ma imestan, et kes lubas neil siia tulla. And they were crying. Ja nad nutsid. So I asked them, what's the problem? Ja ma küsin kohe nende käest, et mis probleem teil on. And the man said, yes, we came because we saw the flyers. Ja mees ütles siis perepea, et jah, me tulime, et me nägime flyeri. And when you started to shout, our daughter, she's 11 years old, she's birth deaf and dumb. She can't speak and she can't hear. Ja siis, kui sa hakkasid rääkima, siis meil on tütar, kes on sünnist saati kurt tumm ja pime ega kuule ega näe. But when you started to shout, she got healed. She can hear and she can speak. Ja äkitselt, kui sina hakkasid jutlustama, mu tütar hakkas kuulma ja rääkima. Hallelujah. Halleluuja. That's what cigarettes can do. Näete, mida suitsud suudavad Come teha? on. Come on. Come on. Kuulge, We have to get the harvest in. me peame saama lõikuse sisse. Because they are not coming here. We have to go there. Sest et me ei saa oodata, nad tulevad siia, me peame ise minema välja. So that night, the headline on the newspaper was, Jesus is healing Muslims. Ja nii, et sellel õhtul võisid kõik lugeda ajalehtedest, Jeesus tervendab moslemeid. Then came a radio station Ja siis tuli raadiojaam asking me, can we broadcast your meetings? küsima, et kas me võime üle kanda sinu And I koosolekuid. thought it was a small radio station. Ja noh, ma mõtlesin, see on niisugune So I väike said, of course you can. raadiojaam, et jah, muidugi võite. In the night, they came with 3 big trucks Ja siis õhtul see raadiojaam tuli 3 suure rekkaga. with satellite dishes. Need taldrikud, satelliidid, taldrikud. And they broadcast my crusade to 70 million Muslims. 70. Nii et 70 miljoni moslemini jõudis hea sõnum sellel õhtul. That's what cigarettes can do. Näete, mida suitsud suudavad Come on. teha. So I was shouting, standing there shouting, Nii et ma siis hüüan seal lava peal. in front of your radio right now. Kõigi teie raadiokuulajate Put your juuresolekul. hand where you need your miracle. Pane oma käsi siia, kus sa vajad And oma receive imet. it right now in the name of Ja Jesus. võtta see vastu just nüüd Jeesuse Kristuse nimel. And then you call into the station with a testimony. Ja siis nad helistavad sinna raadiojaama igasuguste lugudega, tunnistustega. 70 million listeners 70 miljonit kuulajat started to call in because of miracles. hakkasid helistama, sest imed toimusid So the üksteise first järel. radio station, the switchboard started on fire. Nii et esimene raadiojaam, mis põhimõtteliselt sai endale kohe tule. It broke down. Too many was calling. Ja see kõik jah, läks põles läbi, just põles The läbi. second radio station, they had a text machine that there was SMS coming in. That broke down. Ja teises raadiojaamas samamoodi see sõnumite saatmise võimalus põles It läbi. was a chaos. Täielik kaos, sest liiga palju tuli neid tunnistusi. A cigarette chaos. Süsteem ei suutnud vastu pidada. So I continued to preach Näete, mida teevad sigaretid. Mina aga for jätkasin 5 jutustamast. nights. 5 õhtul. And only in that city, Ja ainult selles ühes linnas 12,000 Muslims got saved. 12 000 5 moslemit nights. sai päästetud 5 Come on. õhtuga. Come on.
rahvas. So I was so happy. So I said, oh, this is normal. No ma sain nii õnnelikuks ja Oh, mõtlesin, this vot is see on normal. normaalne värk. So I took the airplane to fly home. Nii et ma võtsin, siis istusin lennukile, et sõita koju And when we left the ground and the pilot switched off the fasten seatbelts light, ja sel hetkel, kui lennuk tõusis õhku ja tulid kirjad, et kinnitage turvavöö. Võtke. every passenger stood up Siis kui võis need vööd lahti võtta, because there were sick people wanting me to pray for them. siis inimesed tõusis lennukis püsti ja nad tahtsid eestpalvet. So the pilot had to switch on the lamp again to make Yeah. them sit. Nii et siis piloot pidi uuesti selle lambi põlema panema, et kinnitage uuesti turvavööd, liiga paljud tahtsid palvet. 4 hours later when we landed to change plane. Nii et 4 tundi hiljem, kui me pidime lennukit vahetama And when I came out in the airport, ja kui ma lennujaamas välja astusin, inside the security, siis selles turvaalas they had all wheelchairs standing waiting for me to pray for. olid ritta laotud siis inimesed ratastoolides ootamas palvet, et ma võiksin palvetada nende pärast. I flew another 4 hours to Jakarta, Nii et Jakartasse lendasin veel 4 the tundi, international airport. siis rahvusvahelises lennujaamas. People were standing in there waiting to be prayed for. Inimesed seisid reas seal selleks, oodates palvet. So the police took us out from the airport on the road outside. Nii et politsei tegelikult eskortis meid välja sealt lennujaamast siis And we prayed maanteele. and people just fell on the ground. Ja ma palvetasime ja inimesed lihtsalt kukkusid põrandale. I thought that this is normal. Ja ma mõtlesin, see on täitsa normaalne. Then I came home to Sweden. Aga siis ma tulin Rootsi koju. No, this is not normal. Ei, see ei ole normaalne. How can you say that Jesus heals people? Kuidas sa saad üldse öelda, et Jeesus What do you tervendab? tell those that he does not heal? Mida sa ütled nendele, kes ei saa terveks? How do you do with all those who never got a healing for 20 years? Mida sa selgitad, et nendele, kes on 20 aastat ja ei ole terveks saanud? And I received the problem. Ja ma hakkasin nägema probleemi. I thought, yes, I can't tell people that Jesus heals. I cannot tell people that Jesus heals. Ja ma ei saagi rääkida inimestele, et Jeesus teeb terveks. But what will happen if you don't heal them? Et mis juhtub, kui äkitselt Jeesus ei tervendagi neid? So I received the problem. Ja ma nagu nägin I probleemi. started to listen to people. Ja see mõjutas mind. Ma hakkasin inimeste juttu kuulama. But then I realized Kuid siis ühel hetkel ma sain aru. that Jesus already healed us. Siis jõudis mulle pärale, et Jeesus juba on meid terveks teinud. It's not about him anymore. Et enam ei ole küsimus temas. 2,000 years ago, 2000 aastat tagasi he said, it is finished. ütles ta, see on lõpetatud. 2,000 years ago, 2000 aastat tagasi he healed you. tema juba tegi sind terveks. So it's not about what he wants anymore. See ei ole enam üldse selles, milline on Jeesuse tahe. It's too late for him to regret the healing. Liiga hilja on, et ta võiks kahetseda seda ristil võidetud tervenemist. Even if you don't believe that you deserve a healing, he already healed you. Isegi kui sina ei usu, et tervenemine kuulub sulle, siis tema ikkagi on selle juba sulle kätte võitnud. Even if you try to say, God has put the sickness on me. No, he healed you. Isegi kui sa mõtled, et näed, Jumal on pannud mingi haiguse minu peale, siis ei, ta And on it- sind juba tervendanud. It happened 2,000 years See ago. juhtus 2000 aastat tagasi. So whatever you believe, he already healed you. Seega vahet pole, mida sina usud, tema on sind juba terveks teinud. This is what you have to understand. See on see, mida sa pead mõistma. Jesus, he's in heaven today construction. Jeesus on täna taevas, teeb ehitustööd. He's not here. Teda ei ole täna siin. He's in heaven. Ta on taevas. He's not healing any longer. Tema otseselt tervendamisega enam ei He tegele. did it 2,000 years ago, and if you believe it, you can receive it. Tema tegi oma asja ära juba 2000 aastat tagasi. Sinu asi on lihtsalt uskuda ja see vastu It's võtta. so easy. Ja see on nii lihtne. He don't save people today. Täna tema ei päästa inimesi. He did it 2,000 years ago. If you believe it, you can receive it. Ta tegi selle kõik ära 2000 aastat tagasi ja kui sa usud, siis sa saad selle vastu võtta. If you confess your sin and invite him, then you are saved. Ja kui sa tunnistad oma patut, kutsud Jeesus oma ellu, siis sind päästetakse. Has nothing to do about how he feels today. Ei ole üldse küsimus, kuidas Jeesus täna tunneb nende asjade suhtes või mõtleb. He don't want to heal me. Ta ei taha mind tervendada. He did it already. Ta juba tegi seda. Do you want to get healed? Kas sa tahad saada Then you terveks? should focus on to get your healing. Siis fokusseeri sellele, kuidas sa lihtsalt selle kätte saad. This is a reality. See on reaalsus. I started to pray for my friends. Ma hakkasin palvetama oma sõprade eest. Last 3 years, I prayed with 100 of them. Ma olen viimase 3 aasta jooksul palvetanud kuskil 100 sõbra eest And they never been in church.
ja need inimesed ei ole kunagi kirikus They don't know käinud. what we are doing in church. Nad üldse ei teagi, mis kirikus tehakse. They never been in a church. Nad ei ole kunagi kirikus käinud. They are half criminals, half of them. Nad on pool pätid ka veel lisaks. Really, they are Ja. really crooks. Nad on tõesti siuksed kurjategijad Two tegelikult. of them, they were the president of the Bandidos Ja group. 2 nendest olid suisa You know the motorcycle jõukude gang. pead seal, Bandidos, yeah? motogängid, They never bandiidid. been in church. Nad ei tea kirikust midagi. They shoot people if they want. Ja nad on need, kes lasevad inimese maha, kui peaks vaja minema. 2 of them got saved and they closed the club. Nii et 2 nendest gängi juhtidest said päästetud ja sulgesid oma gängid. 2 other friends of mine got saved and they stopped being torpedoes and recalling money for people. Ja 2 nendest siis said ka päästetud ja nemad olid sellised siis nagu raha välja pressijad. Nad lõpetasid selle tegevuse. They know how to rob banks. Nad tegelikult oskavad ka panka röövida. They know how to kill people. Nad teavad, kuidas inimesi tappa. They know how to get things done. Nad teavad, kuidas saavad asjad They tehtud. never been in church. Nad ei ole kunagi kirikus käinud. But now they're saved. Aga nüüd on nad päästetud. So now comes the next problem. Nii me nüüd kohtame teist probleemi. Which church shall I send them to? Millisesse kirikusse ma nad saadan? A Bandido president, which church shall I send him to? No millisesse kirikusse ma selle bandiitide jõugujuhi saadan siis? I sent him to one church Ühte ma saatsin ühte kirikusse. and he called me afterwards. Ja ta He called me ja afterwards. siis see endine pätt siis helistas mulle. He said, Stefan, what was that? Helistas mulle, kuule, mis asi see nüüd oli? What kind of people is that? Mis inimesed seal kirikus on? Because he was happy. He's Sest et- going to church for the first time in his life. Sest et tema läks rõõmsa meelega kirikusse esimest korda oma elus. And he find a nice chair in the front, so he sat down No ja nii siis see jõugujuht leidis esikoha siin ja istus maha. until somebody said, no, you can't sit there. Ja siis tuli keegi tema juurde, ütles, No, you kuule, have to move. see pole sinu koht, He said, but it's liiguta empty. ennast. It's empty. Aga ta ütles, et see koht on ju No, vaba. there was somebody sitting there for the last 10 years. They have to sit there. Ja siis talle öeldi, et kuule, et selle koha peal on keegi istunud juba 10 eelnevalt aastat, nii et see on tema koht, et liiguta ennast kuskile mujale. He was still smoking outside. Ja siis see mees siis endiselt veel suitsetas väljas. And somebody was upset because he was, killing the cigarette before he went in. Ja siis keegi sai väga pahaseks, sest ta selle poolsuitseva suitssigaretiga hakkas ruumi minema. And he used to chew tobacco. Ja siis nad lutsutasid tubakat, närisid. So he went to the bathroom and he took it out. No ja siis ta läks sinna vannituppa, jurgitas selle And tubakatüki somebody was hammaste vahelt. upset for that. Keegi nägi pealt ja sai pahaseks. So he said, everything I did was wrong. Ja siis see mees ütleb mulle, kõik, mis ma seal kirikus tegin, oli vale. Do I really have to go there? Kas ma tõesti pean seal Because they käima? really didn't like me. Sest et ma ei meeldi neile. And I don't know if I like them. Ja ega ma ei meeldi neile, ega ma ei tea, kas nemad mulle ka meeldivad. And I'm trying to explain from, yes, you should belong to a local family. No ja siis ma püüan selgitada, no tead, sa võiksid sinna They're not my kohalikku family. They don't want me. perekonda kuuluda. Tead, ma ju tahaks sinna kuuluda, aga ma ei kuulu sinna, ta ei taha mind sinna. He's talking about you and me. He's talking about you and me. Ja ta räägib tegelikult sinust ja minust. We don't know how to handle them. Me ei tea tegelikult, kuidas selliste inimestega Because we toime don't have tulla. any friends like that. Sest meil ei ole tegelikult selliseid sõpru. We want them to be nice, stop smoking, stop cursing before we lead them to Jesus. Ja meie tahaksime kohe, et need inimesed enne, kui me juhime neid Jeesuse juurde, et nad juba lõpetaksid suitsetamise, käituksid And korralikult. that never happens. Aga seda ei juhtu mitte kunagi. First they get saved Nad saavad kõigepealt päästetud, and their name got written in the book of life. nende nimed kirjutatakse eluraamatusse, Then they start changing. aga siis algab muutumise protsess. But where shall they go to change? Aga kuhu nad lähevad, et see protsess aset võiks leida? Where shall we send them? Kuhu me nad saadame? Where will they feel home? Kus nad võiksid tunda ennast koduselt? Can I send them to your place? Kas ma saan neid saata sinu juurde? Can I give your address? Kas ma võin anda neile sinu aadressi? Can I send them to your church? Kas ma võin nad saata sinu kirikusse? Would you make them feel home? Kas sa suudad panna neid tundma ennast koduselt? The only place where I really would accept to smell smoke would be inside a church. Üks ainus, The only place where I would accept tobacco smoke is a restaurant I don't accept. But in a church, I would love it. minul on selline hoiak, et ainuke koht, kus ma aktsepteerin sigaressi suitsu, on kirikus. Mitte restoranis, aga kirikus. I would love to have people smoking in here. Mulle meeldiks, kui inimesed tuleksid kirikusse ja kui nad teeksid suitsu. That would be normal See oleks täitsa okei, because they are sinners. sest nad on patused. Why should people smell a little bit alcohol? Okei, kui inimesed natuke lõhnavad alkoholi järele.
outside beside the road laying down and nobody helped them. Muidu nad vedeleksid seal kuskil kraavi ääres, keegi ei aitaks neid. Or on the front row in the church. Aga selle asemel nad võiksid olla siin kiriku sees. I would love to have them in the front row. Mulle meeldiks, kui nad istuksid esireas. I would love them to sing the songs with us. Mulle meeldib, kui need alkoholiuimas inimesed laulaksid meiega laule. I would love them to start talking in the middle of the service. Mulle isegi meeldiks, kui nad segaksid mind teenistuse ajal. Mulle isegi meeldiks see. That would be normal. See oleks normaalne. That would be normal. See oleks normaalne. You understand what I'm saying? Kas te mõistate, mis ma ütlen? We are talking evangelism, Me räägime but evangelismist, we have no place to take them. aga meil ei ole kohta, kuhu neid tuua. Come on, I show you my family. Kuule, tule, ma tutvustan sulle oma perekonda. Where can you say that? Kus sa saad sedasi öelda? So I started an online church Seega ma alustasin online kirikuga because I internetis. didn't find any churches to send them to. Sest tegelikult ma ei leidnudki ühte päris kirikut, kuhu neid juhatada. They went back to sinners because they didn't feel welcome. Nad käisid ära seal, kuid ei tundnud ennast teretulnuna ja läksid tagasi patuste hulka. So now I started e-church. No nüüd ma siis alustasin internetikogudusega. So e-church is an online church, temporary online church until they found the local church. Nii et see e-kogudus on siis nii-öelda internetikogudus senimaani, see on see ajutine senimaani, kuni nad leiavad oma päris kodu. So now you belong to e-church Nii et ütlen siis neile, et nüüd sa kuulud e-kirikusse and I'm your pastor, ja nüüd mina olen sinu pastor. you know. So I said, what do you do every Thursday night at 9:30? Ja siis ma küsin, et mida sa teed igal neljapäeva õhtul 9:30? But nothing. No nad ütlevad tavaliselt mitte People don't midagi. do anything Thursday night 9:30. No ja kui sa ei tee mitte midagi neljapäeval 9:30, So I said, perfect, then you call this number. siis väga täiuslik, helista sellele numbrile. Then we have church every Thursday night. Meil on kirik igal neljapäeva õhtul. Yeah, but what kind of church, Stefan? I don't go to church. But what kind of church? I don't go to Aga church. mis kirik see on selline, ma ei käi ju kirikus. I said, that's perfect. Täiuslik. Because I just started a church for those who never goes to church. Ja ma alustasingi just kirikut nende jaoks, kes kunagi kirikus ei käi. So it's yours, it's for you. See on sinu jaoks, Because you never go. sest sa kunagi ei lähe. No, never. Ei, mitte kunagi. Perfect. Täiuslik. This is a church for those who never go. See ongi kirik inimestele, kes kunagi ei lähe You see? kuhugi. We have to step over. Näete, me peame nagu astuma suurema sammu And üle. then I give them a phone number to a conference call. No ja siis ma annan neile telefoninumbri selliseks konverentskõneks. So wherever they are, they just dial a number and they listen. Ja kus iganes nad ka siis ei oleks, lihtsalt helistavad numbri, lihtsalt kuulavad. And they can, everybody can speak. Ja seal ka kõik saavad omavahel suhelda. So I wait to 9:30, then I call in. Nii et ma siis ootan 9:30 ja siis toimub kõne. And they're all sitting there waiting for me. Every Thursday night. Ja igal neljapäeva õhtul nad ootavad. 100 people. Nii et see on siis circa 1500 inimest. Because this is a church for those who never goes to church. Sellepärast, et see on kirik nende jaoks, kes kunagi kirikus ei käi. And they feel they belong to that. Ja nad siis kuuluvad sinna. So I call in and say, oh, who's on the line tonight? Ja siis ma helistan ja küsin, kes on täna liinil. And then I take all their names on a paper. No ja siis ma kirjutan nende nimed üles paberile. So I know who's in my church today. Ja siis ma tean, kes mu kirikus täna osales. And I say, okay, shut up now. I have a message for you. Ja siis ma ütlen neile, kuulge, jääge nüüd kõik vait, et mul on teie jaoks And sõnum. you have to be straight with them. No sa tead, sa pead nendega väga otsekohene olema. And I say, now I have a message, so can you just shut up and listen? Ja siis ma ütlen neile, kuulge, mul on teie jaoks sõnum, jääge nüüd kõik vait ja kuulake. And then I preach for 20 minutes. Ja siis ma jutlustan kuskil And 20 I'm minutit. jumping and running in my living room and I'm preaching. Ja siis in ma the phone. hüppan ja hüüan seal oma elutoas ja And then I say, kuulutan. now receive the power. Ja nüüd siis ma ütlen God neile, is healing somebody right now. võtke vastu Jumala vaim, vägi. And then I have the word of knowledge for them. Keegi saab just terveks ja mul on And I teadmise say, sõna nende jaoks. put your hand on your heart right now and receive the grace for the coming week. The grace for the coming week. Ja siis ma ütlen, et pange oma käsi südamele, võtke vastu arm uueks nädalaks. And then I bless everybody and then I say, now I want testimonial. We have the Facebook page. You can call me. We talk next Thursday. Thank you. Ja siis ma tunnistan ja suunan neid meie Facebooki lehele ja kohtume uuel nädalal ja aitäh teile. That church. See on kirik. I have 100 people. I have 100 people. Mul on 100, jah. 100 people, yeah? Mul on 100 inimest. Then every second month I invite them to my home. Kuskil 100 inimest ma kutsun igal teisel nädalal oma enese koju. Then we call it celebration. Ja siis me nimetame seda Then we tähistamiseks. have a lot of food. No ja meil on palju You know, toitu. people like No food. teate, inimestele meeldib palju toitu. We do barbecue. Me teeme grilli. 2 services. 2 teenistust teeme. Communion. Leiva murdmise. I baptize them in water. Ma ristin neid vette. And then they go home and they keep on calling in a church.
ja siis nad lähevad laiali ja siis ma jälle kohtume e-kirikus. You know, we have to go for the sinners. Teate, me peame minema patuste They will never juurde. come for us. Nad ei tule kunagi meie juurde. I started to rent nightclubs Ma hakkasin rentima ööklubisid, because nightclubs is a perfect place. sellepärast ööklubi on üks täiuslik koht. If people can go and sin there, they can go and get saved there. Kui inimesed lähevad sinna, et pattu teha, sama hästi nad võivad minna sinna, et päästetud saada. And then I announce then I announce in the newspaper, come and experience the Spirit. Ja siis ma kuulutan ajalehes, et tule ja koge vaimu. Not the Spirit, the Spirit. Not the Spirit, not psycho. But they believe it's psycho, you know, on TV, the Spirit. Seal jääb nagu koge vaimu, et seal jääb nagu õhku, see on sõnade mäng, et võib-olla ka siis seda, ütleme, niisugust natuke sensitiivset So I say, vaimu. come and experience the Spirit. Tema lihtsalt jätabki nagu selle õhku, et tule ja koge vaimu. A free of charge introductional seminars about spiritual power. Ja seal on siis tasuta sissejuhatus vaimuliku vaimse väe sisse And demonstration of healing. ja tervenemise demonstratsioon. So now everybody's coming. Nii et kõik tulevad. Oh, healing. Tervenemine. Oh, New Age. Oh, they New come. Age, sest I get all the New Age witch doctor in the city to nii et come. kõik linna New Age'i tegelased tulevad kokku, I sest nad ei get tea, millisest vaimust on jutt. all the shamans to come Kõik šamaanid tulevad, because they want to experience the spirits. sest nad tahavad ju kõik igasuguseid vaime And then kogeda. I keep it dark in the room. No ja siis ma hoian selle toa natuke hämara. You know, like Harry Potter, you know. No tead, nagu Harry Potter. No music. Ei mingit muusikat, Only one slide. Experience the spirit. ainult üks slaid, koge vaimu. And then when I fill the room with those people, Ja siis ma täidan ruumi nende inimestega I step up and I say, I'm here to tell you my story. ja siis ma astun üles ja ütlen neile, et nüüd ma räägin teile oma loo. I'm born Christian, but it doesn't help. I'm born in a Christian home, but that doesn't help. Ma olen sündinud kristlikus perekonnas, kuid sellest pole kasu. So when I grow up, I finally found it. Ja siis, aga nüüd, kui ma suureks kasvamini, siis ma lõpuks sain kätte selle. I found a book called God's Book. Ma sain selle raamatu, mida nimetatakse Jumala raamatuks. I don't say the Bible, then they run home. Ma ei nimeta piiblit, sest muidu jooksevad kohe kõik laiali. God's book, and if you don't have it, you can borrow it in the library. Jumal räägib seal ja kui sul ei ole seda, siis sa saad selle And laenutada in that book, raamatukogust. you can read about how everything happened. No ja selles raamatus sa võid lugeda, kuidas kõik sündis. How God created man, Kuidas Jumal lõi inimese and everything was perfect. ja kõik oli täiuslik. But you can even read how it was before he created man. Aga siis sealt sa võid ise lugeda, mis juhtus enne, kui ta You inimese can read how lõi. it was in heaven before earth. Sa võid isegi lugeda enne, kui oli olemas ainult taevas. How the prime minister named the morning star, he made a riot against God. Kuidas hommiku, The prime minister called the morning star. kuidas prime minister, Prime minister, the president, yeah. kuidas peaminister nimetas hommikutähe, He had koidutähe. all the power just under God. Kuidas kogu vägi oli lihtsalt Jumalale allunud. And he thought, what do I need God for? Teie äsken. What do I need God for, he thought. Ja siis ta küsis, et siis viidates, et miks inimesed Jumalat vajavad. So he made a riot. He made Nii et kurat siis revolution, tekitas mässu taevas and 1/3 of the angels followed him. ja 1/3 inglites otsustas saatanat jälgida. But of course they lost. No muidugi nad kõik kaotasid. And you can read that in the book. Ja kõigest sellest, kuidas kõik see alguses võib How lugeda they selles was kicked raamatus. down from heaven. Kuidas saatan virutati, löödi taevast And he välja. lost his title. Kuidas ta oma tiitli He lost kaotas. his office. Kuidas ta oma nii-öelda kontori And the kaotas. angels was kicked out as well. Ja kuidas taevast löödi välja need inglid And sõnakuulmatuks. today he's not the morning star. Ja enam ei nimetatagi teda koidutäheks. Today you only have ugly names. Täna on tal ainult väga koledad nimed. Lucifer. Lucifer. And now the witchcraft, they say, oh, they're sitting like, you know, Ja nüüd need Lucifer. nõiad, kellele see Luciferi And nimi probably on you heard tuttav, about him. teevad seal nägus ja siis ma ütlen neile, et te olete Oh, raudselt yes, I know. Luciferist His kuulnud. name is Satan. Tema nimi on saatan. And the angels, they are not angels anymore, they are demons. Ja need inglid pole enam inglid, vaid need on That's what we teemonid. have here on earth. Vot see on see, mis meil on täna But siin maa God had a peal. plan. Aga Jumalal oli plaan. He sent his son. Ta saatis oma poja. And then I tell them about the cross. Ja siis ma räägin neile ristist. And I say, God wants relation back to you. Ja ütlen neile, et Jumal tahab taastada osadust teiega. He created you and he loved you. Tema on teie looja ja ta armastab He teid. wants to bring you back as it was before the riot in heaven. Ja ta tahab teid tuua tagasi sellesse positsiooni, mis juhtus enne mässu.
And then I asked them, how many want to experience that relation with the creator of heaven and earth? ja siis ma küsin nende käest, et kui paljud teist tahavad kogeda seda kogemust, mis, They all raise their mida hands. on võimalik saada They Jumalaga. all raise their Ja hands. nad kõik tõstavad oma käe. I said, I'm going to pray a prayer. Ja siis ma ütlen neile, et ma palvetan And ja in the book palve. it says, if you believe the words and repeat them, you will have that relation. Ja seesama raamat ütleb, et kui te usute ja ütlete minu järel, siis te saate selle suhte tagasi. I said, so if you won't come to the front, Ja siis ma ütlen, et kui te tõesti seda tahate, tulge ette. all of them comes to the front. Kõik nad tulevad ette. And I said, oh, you are many. Ja siis ma ütlen, oi, teid on palju. So shall we stand in a circle? Ja siis nad küsivad, kas me peaksime ringi võtma. I guess you're used to that, so let's do that. No võib-olla te olete nii harjunud, no teeme siis ringi. So all the New Age witches, they stand in a circle around me. Nii et kõik need nõiad siis seisavad ringis minu ümber. And the shaman with his stick. Ja isegi see šamaan oma kepiga, millele And then I nad seal. said, let's pray now. Ja siis ma ütlen, et nüüd And palvetame. they are starting to shaking. Nii et nad hakkavad Some värisema. of them are falling Mõned neist kukuvad, because there's a power. sellepärast et seal on vägi. And we read their salvation. And then I buy them coffee. Ja see on vägi ja ma juhin neid päästesse ja siis ma ostan neile kohvi. I said, no, don't go home. We're going to demonstrate healing. Ja ma ütlen neile, et ärge minge enne ära, kui me saame demonstreerida ka Because tervenemist. all of you need a miracle. Sest te kõik vajate imet. And they say, yes. Ja siis ütlesid jah. Because if you serve the devil, he's consuming you. He's destroying you. Eating you up. Sellepärast, et kui te olete teeninud saatanat, siis ta nii-öelda hävitab teid. So every witchcraft doctor is slowly dying. Nii et tegelikult igaüks nendest nõid arstidest on tegelikult suremas. Because that's the price of serving the devil. He's Sellepärast, eating you. see ongi saatana teenimise hind, kes pistab teil lihtsalt elusat Opposite nahka. to God. See on vastupidine When Jumalale. you serve God, he builds you. Kui sa teenid Jumalat, siis tema ehitab sind üles. So I said, so they just sit there and I said, now I'm going to show you how healing works. Ja siis on nad seal kõik ilusti olemas ja ma ütlen teile, et nüüd ma näitan, kuidas tervenemine And I toimub. said, when I received Jesus in my heart, I got a new language. Ja siis ma räägin neile, et kui mina võtsin Jeesuse oma südamesse, siis ma sain ka uue keele. And it sounds, and I start, oh, Rashila bara kido robo sondo leb. For 5 minutes, I just speaking in tongues in front of them. No ja siis ma kohe näitan neile 5 minutit vähemalt keeltes rääkides, et kuidas see asi käib. And I said, I'm downloading information about you. Oh, Rashila bara thendo. And I looked Ja siis at ma them. ütlen neile, et ma Oh, praegu rababashila bara, laen babashila alla bara. informatsiooni teie kohta ja muudkui And they're palvetan sitting like keeltes. lighting Nemad candles. seisavad kangestunult. And then I get a word of knowledge. Ja siis ma saan teadmise sõna. I said, there's a man here, you have a whiplash, 12 years old. Where are you? Et You siin have a whiplash since 12 years. Äh, Since 12 years. Whiplash. A traffic accident. Ahah, You know, like- et sul oli siis 12 aastat tagasi autoõnnetus ja And then kaelaga. the old shaman in the end raised his hand. I said, come to the front. No ja siis keegi vana šamaan tõstabki oma käe ja ma ütlen, tule ette. And he comes with his stick, No ja siis tema tuleb selle Long kepiga. hair. Pikad juuksed. looking like a witch doctor. Näeb välja nagu tõeline tõesti I said, nõid how long arst. did you have the whiplash? I asked him. Ja ma küsin, et kui kaua sul see kaela He kangus said, 12 years. Tüüp 12 aastat see on. So how long do you want to keep it? No aga kaua sa tahad sellega ringi käia? He said, what do you mean? No mis sa sellega No, I'm mõtled? just asking, how long do you want to keep it? No ma lihtsalt küsin, kui kaua sa tahad sellega ringi He kõndida. said, I don't want it. Aga ma ei taha seda. So I said, if I ask you, is it okay for you if Jesus heals you right now? No ma küsin siis, et kas see on okei, kui Jeesus sind kohe praegu terveks teeb. He said, what do you mean? Ta küsib, mis sa sellega No, I'm silmas just pead. asking if it's okay for you if Jesus No heals ma you lihtsalt now. küsin su käest, et kui Jeesus sind kohe terveks teeb, on see okei sinuga? He said, yes, it's Ma ütlesin, et okay. jah, okei. So I said, lift your hands. Ma ütlen sulle, tõsta oma käed. Then he said, why? Tema küsib, miks? I said, it looks cooler than if you Ma stand ütlen, like sa this. sa näed lahedam välja, kui sul on käed And taeva I said, poole. now you say after me. Ja siis ma ütlen, et nüüd ütle minu järel. Just say, thank you, Jesus, for healing me right now. Ütle lihtsalt, tänu sulle, Jeesus, et sa tervetad mind And he just says nüüd. it in the microphone. Ja siis ta ütleb selle mikrisse. And then I just repeat, in the name of Jesus, be healed. Ja siis ma kordan lihtsalt tema sõnu ja And ütlen the Jeesuse power nimel ole terve. hits him. Ja vägi tabab teda. He's down on the Ta floor, on põrandal maas, totally shocked. täiesti šokis. Everybody is standing up, staring. Kõik on kangestunud ja vahivad. And then now you can come up. Ja siis ma ütlen, et nüüd sa võid püsti So how do tõusta. you feel now? Kuidas sa ennast tunned? He said, oh, I couldn't do like this and I couldn't do like that. And totally healed. Nii et mees, oi, ma suudan nüüd teha nii ja naapidi. That's what ma olen täiesti happens. terve, vot nii juhtubki. What is evangelism? Mis on evangelism? Go to your neighbor. Mine oma naabri juurde. If he plays golf, make sure you know his handicap. Kui tema mängib golfi, siis mis iganes on, et sa tea, mis on tema puudus, mis on ta vajadus. Okei, mis on ta tase golfis? Ahah. If he's a fisherman, ask him how big was your bigger fish?
et leia ühine joon temaga, et kui ta on kalamees, siis mis on su kõige suurem kala, mille sa oled kinni püüdnud? If he's a bodybuilder, ask him to show the picture from the last time he won something. Ja kui tema on atleet ja treenib ja kulturist, et siis küsi näha tema sellist viimast saavutust pilti. Make sure you know everything about your neighbor by talking to him. Lihtsalt räägi oma naabriga ja tee kindlasti, et sa teaksid tema kohta kõike. Make a cake and walk over to them. Tee üks kook ja mine talle külla. Hey, we're so happy to have you as neighbors. We are so happy to have you as neighbors. Ja ütle, et kuule, mul on nii hea meel, et me võime olla naabrid. When you meet 80% of the people in each church, they got healed before they got saved. 80% e-kirikus saavad inimesed enne terveks kui päästetud. And after they got healed, I said, now Jesus wants to do the same with your heart. Ja enne kui nad saavad kätte tervenemise, nüüd ma ütlen neile, et Jeesus tahab ka sinu südant tervendada. Jesus didn't ask people if they believed in him before he healed them. Jeesus ei küsinud inimestelt, et kas nad ikka temasse usuvad enne, kui ta asus tervendama. But after he healed them, they believed. Aga pärast tervenemist nad uskusid. And you have it on the inside. Ja kõik see on sinu sees olemas. Greater things than those you will do. Suuremaid asju, kui tema teete So teie. today, Jesus is not walking from one place to another. Nii et täna Jeesus ei kõnni ühest linnast teise. Today, Jesus is walking in 1 million places at the same time. Täna ta kõnnib 1 miljonis paigas samaaegselt. Today, there's not only 2 eyes of Jesus to look into. Täna ei ole lihtsalt kaks Jeesuse silma, mille peale me vaatame. Today, there are billions of pairs of eyes that people can look into and see Jesus. Täna on miljonid ja miljardid inimpaarid, kelle poole need inimesed võivad pöörduda otsides Jeesust. Before, it was 2 hands that Jesus could lay on people. Jeesusel oli ainult 2 kätt, mida ta siis tollel inimeste peale sai panna. And 2 feet that could walk. Ja tal oli 2 jalga, millega ta kõndis. Now we're everywhere at the same time. Aga nüüd on ta meie kaudu igal pool, And the kõikjal. only reason why we're still here, Ja see ainus põhjus, miks me täna siin oleme, because God wants the sinners. sellepärast, et Jumal tahab patuseid. God wants the sinners. Jumal tahab saada patuseid endale. And if you don't start to exercise that, Ja kui sina ei hakka seda harjutama, you will miss the whole purpose of your life. siis You will miss the whole purpose of your life. sa ei mõista oma elu eesmärki. I'm not a preacher. Tead, ma ei ole jutlustaja. I'm a businessman. Ma olen tegelikult ettevõtja, But I couldn't keep quiet. aga ma lihtsalt ei suuda olla vait. That's my problem, my wife say. See ongi mu probleem, mu naine ütleb. So use it for something good Seega kasuta seda millekski heaks. and speak to people. Räägi inimestega. If Jesus walked earth today, Kui Jeesus kõnniks maa peal täna, he would have the biggest Facebook account, siis temal ilmselt oleks kõige suurem Facebooki konto. the biggest Twitter account, Tal oleks kõige suurem Twitteri the konto. biggest Instagram. Kõige rohkem inimesi Instagramis. He would be biggest on all social media. Ta oleks igal pool sotsiaalmeedias kõige suuremini esindatud. What are you doing on social media? Mida sina sotsiaalmeedias Besides tegutsed? taking pictures of your breakfast and telling people what you had for breakfast. Peale selle, et sa teed pildi oma hommikusöögist ja kuulutad kõigile, et ma sõin hommikusööki. You can tell them something more. Siin on palju paremat, mida teha. You are called to witness. Sa oled kutsutud olema You are tunnistaja. called to touch people. Sa oled kutsutud puudutama inimesi. You are called to step into situation and change them. Sa oled kutsutud astuma olukordadesse, et neid muuta. And God is with you. Ja Jumal on sinuga. Let's stand up on our feet. Tõuseme. Shandaralabasantos. Father, in the name of Jesus, Kallis Isa, Jeesuse Kristuse nimel, we just come before your throne right me now. lihtsalt tuleme praegu sinu trooni ette. We just lift our hands and we want to receive the bold fire upon our Me lives. lihtsalt tõstame oma käed ja me tahame saada seda tuld otse taevast. To speak what you already has put into us. Et julgelt kõnelda seda, mida sina juba meie sisse oled pannud. To bear witness of who you are in my life. Et olla tunnistajaks sellega, mida sina meie eludesse oled To bear asetanud. witness of you're doing in other people's life. Et kanda tunnistust oma elus ja teiste elude jaoks. Jesus, I love you. Issand, ma armastan sind. Help me. Aita mind. Help me. Aita mind. You died so I can live. Sina surid, et mina võiksin elada. Help me to live my life. Aita mul elada seda elu. Amen. Aamen. I believe you should be the biggest friend of everybody. Mina usun, et sina peaksid olema kõige suuremaks The sõbraks. biggest friend. Kõige suurem sõber. If I was a pastor in a city, I will go and eat dinner with the bank directors. Kui ma oleksin näiteks kohaliku koguduse pastor mingis linnas, siis ma läheksin, teeksin sõprust ka pangadirektoritega. I will invite the mayor
for dinner. ma kutsuksin lõunasöögile linnapea. I will meet every official person for dinner. ma kohtuksin lõunalauas, õhtusöögilauas kõikide erinevate I ametnikega. will become friends with all of them. ma saaksin sõbraks nende kõigiga. Hey, I'm a new pastor in the town. I just want to meet you because I guess we will have a lot of things to do. ma ütleksin neile niimoodi, et ma olen uus inimene linnas ja ma usun, et meil on palju asju, mis me võiksime koos teha. We want to be a part of this city and I just want to meet you to say hi. ma tahaksime olla osa sellest linnast ja ma tahan teiega Become lihtsalt friends kohtuda, et saada with people. sõpradeks. ma saan sõpradeks Become inimestega. friends. saa sõpradeks inimestega. That's the first step. see on esimene samm. God bless you. Jumal õnnistagu teid.